Ketang day ke don PMAYG hem so la pen illegal meaning of puta problem men jesong ponji puse KATSSAMI putem son tipen pangdakpon. NGA dia festival arong aje pangcera balong ke paman pon. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penar jupon ikha Phaikoni ni pain ko da thoksiar ni analo por long so kang thu mati silunia long KATSS lumajang constituency committee indeng ni jigite mamai pedopon bangsa long KATSS ECMI pusem soninti KATSS EC kongchon mangrang sinateron KATSS EC klemang phula penari sang hotum chatongdon bangso indeheni executive amayalong lumajang constituency committee atum kacheparai pon lake prabjin pen PMAYG hemso both urban rural lapen illegal meaning aputak langchari ponje panche parai pon si KATSS EC atum marideng pajirdon lapen la bangso teng ben KATSS EC mai phusem soning ti kethana tengke prabjin pen Karbi Anglong arloke don PMAYG hemso ketangte ke don lapen Lapu tahun komiti angkang lapen rong along ke doan hem so ke tangte along an homri damsi ke petang pilap je panche song pipon po lapen Karbi Anglong angkang illegal meaning ke doan mate jasmet sangti arlong thengpi lapen arlong ke koila la hai hoi arandre pen Karbi Anglong pen angtan ke dam aputhak prabjin pen jesong ponji pusi ferangya theno lam jai pon pen nomor ke thom lapen nomor clear long abang ke alang letum labang so agenda ponsi central committee atum phan claim nangji pu labang so proposal warlo nasi ahok lo lumbayong constituency committee a president ke hai rajas terom alang letum la kemat ha pangching si ol Karbi Anglong long Karbi Anglong angkang pia long lapuson ke duk kelak atuma phan government atum pen akirap hem amokha pilo anam chopidat atim tado lasalang letum pini labang so alam ke chingwai ke pete pon wang kala halo lasi central committee la pen lumbajong la pen dak 26 constituency along letuma committee do lasi labang so tum pen chirap si constituency 10 la pen 11 Kresia block do development block la pen sirke bak town committee along do lasi town committee pen ke urban area town committee pen ke PHM sotado la pen block ahin pen ke PHM sotado lasi la town la pen urban along tame angton homri et nangji kwalang letum labang so proposal la pi dundo lasi la so teng pen litum ta prabjin sang sepin pen ke wangji hopta pen mat litum ke pangcheng phije phansi lang tum halam chak pipon lo la pen litum cheng konfit po la pen non la ke tangte dim an sitame sodak ban sin nitum chisong kon nang pokpo athe 2022 labang so hem chitang ek nang ji pusi sarkar atun ke commitment ka chetido lasi lake BJP sarkar nang seng hotansi lake pita pilo bonta ili to malong officer atum responsible mate lang pemi medet ajok si la puson corruption mate hem ke tangte non anta la puson sidang klang bok la posi la kini tum sodak pensi si song ponpo la pen dia depin pen ke bangji hopta hichi pen masini tum pangcheng pon phet po posi lang le tum ma phantame lam chak chipi dunno la bang so tinga lo ini han pinang ana ni pen theklong lo social media long ke kaita forest board chairman pu la sona kam klem pu ke forest board chairman bangke social media long bang chit hang pik board ni le tum phila long la bang so aron repen kipur aron repen ke jor akoila sangti arlong labang so ke kham khia long anili tum thek long le lapen aron repen Karbi Anglong atheng pi angtan ke dam alang li ke khang do nili tum thek long le la se alang li ke social media lapen party along lapen council along lapen lang tum tin Karbi Anglong long forest board chairman pu amen ka chi thang klong choda bang ke chok ke deji lasi la aron repen ke pur arlong asang ti a gravel lang bomlo blok atuma phansi
akwai pichot titik je hemso ke tangti hemso people's government pen ke duke lak heme jangre atum phan panong si pilo bonta hokpet lam bangke ke theklong bangke chini bangke ladak ke chupang lim je gop officer atum engineer gang sevok la pena video atum anta me alang atum langon pe me det pena joksi la puson non am sitame kikim kerang ke petang nang jadim alang atum ahok solang do Karbi tum ta chini tangte la pen kim kipin atum ta do Amreng constituency jerikending Klimber Club patu aklamalong kedam tang preni point kora trok arni pen Amreng constituency MSC Rinaterang P pen chairman football championship ingpu piponsi paikoni ni point kora trok siarni semi final ka patu angdeng patu ponlo bangso ka patu patir pi pon lake town committee chairman Singh Terang Lems chairman Robin Hanse Jerikending hospital chairman Prophet Tiso BLCC chairman Agustin Hanse VDC chairman Lucas Milik Bangpho chairman Atum Patirpi Ponsi Prenifying Kora Trok Arni Pen chairman football championship Kapathu Biponlo Kidam Tang Prenifying Kora Trok Arni Pen Pathu Pon Mamwang Bomsi Phaikoni ni Phaing Kora Trok Siarni Abange semi final ang deng Pathu Ponlo Bangso ke Pathu Pon laki Jerikending Lems committee lapen Karmi polling station atumsi semi final Pathu Ponlo Karmi polling station atum ke thek muchora jog golthom thapen Karmi polling station atum chepai ponlo lapen Jerikending Lems committee atum golni an chitudun unchora jog remdun dadlo lapen lapu Jerikending sport association amai phunang pachini dun atengke non ke wang jimationg ni phai siarni abang ke final lamate angdong kiti Pathu Pon po lapen final mate angdong kiti along ke Pathu Pon je lake Jerpo Jerap FC lapen Karmi polling station atum si Pathu Pon po pusi Jerikending sport association amai phunang pachini dun lapen bangso angdong kiti ke Pathu along boithalang so MLA Rob Singh Taron staminang chitong dun ji puta nang pachini dun Jerikending pen Rajib Timong Loti ki News Karbi Anglong Lakain Korapon Nilip MSC constituency ke parlo Koila mati aha warpen kahilo kilometer krep hoso se phangjerap rengma arong along Ninia farman rengma akhaya tum ningkan esekpen epong kecho kejon arong aje ke paman pon NGA official arong aje ki bipon ke ningkan esekpen epong sai khachoti ki rit hidi sai kati ki ason sok sang chawan etpen methang ahem apuru angkro along nangli etpen sai choti ki esek sai kati ki hot kache patin kache hili kache bhong hem siang bong penanso sai kati ki hot kache tonte doan pini NGA official arong aje ke kati ki pen ke jo ning kache parang arni lapen sai kati ki esek hot ning kache oi alam doan ta kache dia seroi lapen lahin hin ning kaching sampen ning karong arong aje apansi NGA official pulo pusi pachini pon Pini labang so mayalong kachatong dun alisar pa man pen kachatong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang chatong dun si Pini phangchero breng marong along kamri dam chenglo pusi pachini lapen prabjin pen koila mati pen phangchero badak BBDC atawar ka cheleng atawar ka heno ke wagadim an non prabjin pen saideng ponpo lapen kaching thoramo dan pi pajir ponpo posi je chak ponlo laso horada por finer ke pen lamain thor ponlo Pini kachatong don rengma khaya tum dipo jun tukrong kong jun koler jun lapen borjan jun atum ahin ben chatong don kado kawe bangsori ni so se ara tum chatong don nilip aha waralong rengma khaya tum armu apai kado kawe bang pharokre phoso se ara tum do latum arong ke sathi rengma arong khwani rengma arong akhoi puta rengma arong richanga ri rengma arong borlang so lapen khanari malomsi rong ke do latum theso abiri katike aning hango adon tin ta theso abiri ke do tum sikeong Pini labang so mayalong kachatong don nilip MSC Pobitro rong pi nilip BLCC chairman Vincent Ronghang cafeteria pia maipo Avinas Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang MSC Richard Stockby lapen ong dung atum chatong don si mai mesen men bechun pon chukia lapen Philip Tisoliti ki News Karbi Anglong
Tapi dia inauguration pini function ini kan chief guest na on the festival ni deh bukan gaya pini festival bunga dun cengkila nada festival kita kena asli cuma sono lah kali tumle lah hacak ikan lah tumda isi harvesting festival lagi laban ke Thanksgiving mana kacuru pi lah tu festival ke ikan lupa laban ke jung hai wala dagala so concept ke thaglong ke la si dak total population do 1500 dak nili percentage kang roket la si dak karbida pola tundet kali dak pungcero bolong ke karbida do popuda karbi muhatin ke tong kang danang go kasila soto wara pun sipet itu dak kelani si ada we kinwai inside the city kan lo non-honorable deputy speaker nomor pembina cuma saya sih mesti dong modal dan rajin kan ada sanction pun tapi nilai tu election parliament election perang-perang ke dalam pun darapung penceng lo review non ada damji non lah Desember ceklo pelang dan malong dalam pun West Karbi Anglong King Kong konsensi mora penceng lo cukup gelap penceng lo mengasong penceng lo Anglong ke joy penceng lo walking darapung anda bagi dia ledak tang lo tang tema skip mora pason dili jak lo to wara bepin dan dili Delhi pen parsusi IRDF pen 117 course kamangala hamlen pen RCC bridge sido up to moraban lata 117 course atangka claim bom non dak borpung tarapungan je udah baru ya konsensi Nolamara tu tarapungan dah kami 57 crore atangka 56 crore atangka sanctional laki nisipen ada prabjin pen tender kolko ada itu election apa yang cicara itu masih si pen lahai kami klaim ponje masih puri pon masa BBDC tuana tu kalau kenopik RCC bridge ala kontraktor kan begini muka thana long jel bank cokan si kam petang lonon make lahai klaim kita amuka bangke ungan ke kacica kating klaim pon kita English kan nele dengi belati room was not built in a day and sibet ke ada Karbi Anglong ta pachala uthake undalan nikan provide abang ke nikan provide ke la seorang bong kami lihat kahin award ko COVID-19 আমাৰ ইয়াত নাটা এনুৱেল ফেষ্টিভেল বহা কথা হৈছে যে আমি বছৰেতো আমি বহুত আৰু আমি 5-6বাৰ তেনেকুৱা পূজাটো হয় বিহু হিচাপে আমি বহে কিন্তু আজি নৱেম্বৰ 26-7 হৈছে এইটো এনুৱেল ফেষ্টিভেল ধান কাটিব সব শেষ হোৱাৰ পিছত আহি আমি এইটো খাই আমি কি লগ ধৰি চবে লগ ধৰি এইজনে এজনৰ ওপৰ বেয়া পালেও এই আজি দিনৰটো আমি চবে এক হয় ভাল বেয়া চব বাদ দি আমি বেয়া কথাবোৰ চব বাদ দি আমি একে ঘৰুৱা বা একে পৰিয়াল হৈ থকাৰ কাৰণে আজি এই নাদাটো পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত আজি আমি যিটো ফেষ্টিভেল পাতিছে বহুতো আমি বুজি আহিলোঁ এতিয়া আমি কি জানে আগৰ দৰে বহুতো বহি আহে কিন্তু আহিলেও আমি এনেকুৱাটো নবহোঁ নিজৰ গাঁও নিজে কিবা কৰে আৰু গাঁৱৰ মাজতো একজন এজনৰ লগত বেয়া পোৱা এইবোৰতো আকৌ লগ ধৰি ভাল হ'বৰ কাৰণে এইটো পাতে আৰু আগৰ দৰেটো নহয় এতিয়া আমি খোৱা বোৱা চব বাদ দিছোঁ তথাপি আমি এতিয়া নিউ জেনেৰেশ্যন হিচাপে আমি আমাৰ দুটা বা আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানটো আছে আমি চবে জাতি আমি এনেকুৱা এনুৱেল ফেষ্টিভেল পাতি এইজনে সংগঠনৰ মাতি আমি লগ হৈ বহি থাকোঁ তাৰমানে আমি চবে লগ কৰি মানে
यह continuation का significance of Ngada Dushikananda Shri Simon Fishing Ringma former General Secretary RNCF আৰু আজি হৈছে যে Kishika পিচ prosperity হিচাপে আমি বহু যিমান বেয়া হৈছে আমি এই আজি চব মানে পাহৰি পেলাই আকৌ significance of Ngada from the safety job Tokiba CM আহিছে আমাৰ লগত আহিছে তেখেতে আমাক চাই দুখ লাগিছে সেইকাৰণে তেখেতে বোলে ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট বা কিবা আৰু বহুত ডেভেলপমেণ্ট रास्ता और सब कथा तो यार टूरिस्ट तेनेवा Ini berita ke lapuan sekang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong Kardom